Tu je i Ducati Scrambler, BMW K100. Se sklonimo, dolaze još neki bajkeri. Ali mi se sviđa, brate, koliko su svi lijepo obučeni. Ovo je praznik. Bukvalno praznik za ljubitelji motora i za sve ljude koji vole motore. Pazi što je dobro ovaj Bonneville T120 sa bočnim torbama kožnim. Baš dobro izgleda. Ali tu je jedna Vespica, hoću da mu pokažem jednu Vespicu, cool. Tu su naravno Royal Enfield i Speed Twin, šta god, ali ovdje su Vespa section, a ova Vespa plava, ovo je fantazija. Pazi kako ovo izgleda cool. Ima 2 sedišta i 3. sedište i bočnu, to je rezervnu gumu. Baš je fantazija. Prima. Predobro je. Ćao, Matri. Ćao. Gledam te.